Lige su fakat, Prije je bio previše. Šefe, kaj vi radite za mojom kom? Provjeravam jesi li šta radio ovog jutra. Normalno da jesam. Cijelo jutro radim. Znate, Svevrade, trebalo bi snimiti film o nama revizorima. Ljudi su općenito toliko neinformirani o važnosti revizije. Da bi trebalo film snimiti o nama. Treba ih educirati. Treba vidjeti koliko je to zapravo važan i bitan posao. Joj, gospodine Graborka, pa nismo doktori nekakvi ili znanstvenici. Kakvi filmovi? Svevrade, koliko si dugo ti već kod nas u firmi? Ja ću ti reći. 1 godinu dana. Mislim da je vrijeme došlo da izađeš sam i napraviš reviziju. Bez ičije pomoći. Bez Klaudije, sam. Da te malo bacimo u vatru da vidimo kako ćeš se snaći. Sam? Pa dobro, mislim, sam. Inače smo uvijek u dvoje, 2 i to ne. Ali dobro, vi znate najbolje. Idem se čupat posla. Ajde, Bog. Grozan je taj Miro, hvala Bogu da imamo vas, hvala Bogu. Svevrade, nemojte se smesti. Nemojte se smesti. Ja ću lijepo gledati malo šta se ovdje radi. Klaudija. Dobar dan, gospod. Vaša pizza. Dobar dan, Petre. Pa čemu takva formalnost, kao da se ne znamo? Gospodin Graborka, zašto vi jednostavno ne naručite picu iz druge pizzerije? Petre, pa time bi si uskratio zadovoljstvo. Na primjer, evo, danas sam te pozvao da vidiš što je moglo biti tvoje novo računalo. Jednako kao što i Svevlad ima novo računalo. Ali ne, ti si odabrao put dostavljača pice. Pa zar ti je to stvarno bolje nego biti revizor? Bolje da god vas ne moram gledat. Izvolite i doviđenja. Čekaj, Petre, ajde, da ti jednom i platim. Evo šefe, poslao sam vam izvještaj na mailu. U redu, Svevrade, provjerit ću taj izvještaj u svom uredu. Jel se radi što u ovom uredu? Grozan je, nemilosrdan. Prošli mjesec mu je bio rođendan i opet su svi morali doći i pljeskati mu i hvaliti ga, i čak i one koje je revidirao. I točno znaš, oni koji najviše plješće dobit će najveće plaće. Da, gledam, meni se baš nije dalo ići, ali znaš, moraš, kaj se mora, teško je, ne. Ali ovaj posao, mislim, nema smisla. To je najgluplji posao koji sam valjda ikad imao. Ikad, sve je iz šupljeg u prazno, izvještaj, brojke, onak, hrpa, gluposti, onak bez veze. Potpuno zatupljujući isprazan posao. Si gledala Will and Grace? Da, baš sam jučer gledao ovu jednu seriju, to jest u jednoj epizodi onak 300 ljudi se smije, znači pokazali su one kao nekakve smijače, kaj je to već. Čekaj za svaku scenu gdje je neke smiješno, oni trebaju 300 ljudi da se smije, ne kužim. Mislim da se ta serija snima pred publikom. Dobro, da, mislim znam, ali kak je to tehnički onak izgledalo, kak? Mislim, kaj vozi ih autobus, njih 300, onak na jedno mjesto, tam su 2 minute, smiju se, ne, onda na drugo mjesto, tam su 2 minute, pa se smiju, ne.
Mislim, kako, nemam smisla. A čime ih tjeraju? Šamarenjem, opijanjem? Čime? Gle, ovak ih tjeraju. Dođu ovak malo onak, i onak ješ, ne? Gle. Pa pusti sad to. Vratimo se na posao. Znaš da sam morala napisati Annual Audit Work Plan. Ja, mislim, taj izvještaj, to je užas. I pogodi, ko mi ga je ispravio? Naravno, Grabarka. Mislim, stvarno ga mrzim. Da. Šta je? Čim šef dođe, odmah se radi. Znam ja te fore. Sveblade, tebi pričam, Sveblade. Pogledao sam oni tvoj izvještaj. Radi se o katastrofi. Znači, sramota za struku. Bojim se da ti jednostavno nisi za ovaj posao. Pa, znam, morao sam onak sve radit sam. Od skupljanja papira, intervjuiranja, rađenja bilješki i voditi evidencije i, valjda sigurno nije baš tako loš, Ma ne zanimaju me tvoje isprike, Sveblade. Pa godinu dana ih slušam. Svaki tjedan nova isprika. Dokle, Sveblade? Bojim se da... Ma ne da se bojim. Jednostavno nisi za ovaj posao. Molim te, Klaudija, proslijedimo. Direktor je već potpisao otkaz. Ali Sveblade, ajde da ti ne kvarim petak toliko. Potrudit ću se naći ti posao. Ne bih volio da naši ljudi ostaju na ulici. Spričajte, idem na ručak. Žao mi je, Sveblade. Šefe, ovaj Sveblad je posve grob. Sve sam morala raditi umjesto njega. Dobro ste odlučili. Od prvog dana samo problemi s njim. Taj čovjek nije za ovaj posao. Šteta je u cijeloj priči što se zove Sveblad, a ne Svestran. Da. Šefe. Da. Svestran. Smiješno, da. Da, smiješno, da. Da. Je. O, Svela, Može. čula sam da si dobio otkaz, žao mi je. Mi izgledala smo ti kupili sitnicu, kada se sjetiš. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu ko prijatelji. Samo ću pozdravi Klaudiju. A, ona ti se bacala sa zgrade zbog prevelikog pritiska. Tako da. Dobro. Bog. Dobar dan. Je li otišao onaj probi svijet? Da, hvala Bogu da smo se riješili njega. Eto. Drago mi je da si uvidjela o kakvom se niš koristi radi. Da, slažem se. Da? Ana. Bog. Da, čula si. Da, dobio sam novi posao. Ja već sam poludio, tražimo čovječe svaki dan na obed. Ma da, a prije sam radio u onoj agenciji, ona Harfa. Harfa, to ti je skraćenica za Hrvatska agencija za reviziju financijskih agencija. Ma da, tamo je bilo raditi katastrofa. Ma da, jedva čekamo sutra, da, sutra je prvi radni dan, malo i tako. A ko bi, da sad sam se našao, da. Da sam se našao, ko bi onaj Miran našao posao. Da sad sam kod onog Longa, da.
Može, čujemo se na cugu dalje. Ajde, može, bok. Gospođice, Recite. imam primjetbu na ovo brašno. Sada sam ga kupio u vašem dućanu. Piše 900 grama, ali ovo je barem kilu. Probajte. Ma nije, osobno sam ga izvagala. Vi osobno. Pa nije da ste mislili da ima kruh peć, zar ne? O, pa vi ste i pronicljivi. Izvolite. Vi ste vrlo pronicljiva prodavačica, ali nažalost sama prodavačica. Dok sam ja ipak revizor, a trebate znati da su revizori uvijek u pravu. O, Miro, dođi, bok. Bok, šeprtlje. Čuj, imamo danas važne stvari za raspravljati. Sigurno si primijetio na indeksu stalno nekakve te afere izbijaju. A ovi naši zaposlenici, stalno ih gledam kroz prozor, tu ispred zgrade, puše, piju, besposličare, posade dva. Pa je to netko iz mog odjela? Ma i svakog odjela, Miro. Samo mi treba još tu neko iz okolnih zgrada da kaže, gle, ovi iz Harfe, samo piju kavu, puše, niš besposličare. A mislim da bi bilo dobro da ih sakrijemo negdje na sat vremena dok oni piju tu kavu, da ih se ne vidi. To, Miro, to je super ideja. Super, ti si čovjek po mom ukusu, Učini to tako. Oprosti, zove me onaj povjerenik iz DG Employmenta, Rompuy. Hello? Oh, yes, it's you. I'm very fine, thanks. Yes, we is going to audit soon, very, very good soon. Yes. Yeah, if you want, we can go to Cevapcici one day, yes. I don't know who is going to possess the question. Who is you and I? Everything was going to be soon finished. Yes. Yeah, the report was going to be finished tomorrow. Yes. Audit is complex. We need audit strategy. So, soon we did have must you seen. No, you are. No, you are. No, you are the bastard. Okay, I am the bastard. Yes. Thank you very much. Bye. Iz EU-a, opet gnjave. Sad žele da još 10 tvornica rasprodamo. A ako EU tak kaže, tak ćemo i napraviti, ne, zato smo tu. Nego, gdje smo stali? Druga stvar, vrlo bitna. Miro, ne možeš kako si napravio sa Svevladom poslat samog čovjeka u reviziju. Znaš kakav je zakon? Znači, 2 moraju ići. Ovo je nezakonito. Ali dobro, on nije znao, ne. Da je dobio otkaz. Ali, u buduće, Miro, moraš paziti, Okej, budi na oprezu, te neko ne uhvati. Ma bitno je samo da smo se mi njega riješili. To je jedino bitno u cijeloj priči. Nikad mi nije legla njegova odjeća. Oblačio se kao kakav pirat, a ne revizor. Ostalom, poslao sam onaj izvještaj ako si vidio o njemu. Šta sam sve napisao. Nisam, ali vjerujem ja tebi. Znam ja da si ti najbolje napravio što se mogu u tom izvještaju, ne. Nego, znaš, imamo novu firmu za reviziju. Zovu se Elixir. Uglavnom, prije ih je revidirao onaj, kak se zove, pomozi, KPMG. Odi tamo, napravi reviziju, najbolje što znaš. Okej? Smatri to obavljeno. Tako da, idem ja polako. Odlično, Miro. Hvala ti. Ajde, bok. Vidimo se. Bok. Jednoga dana, šeprtlje,
Svrgnut ću te s tog plastičnog trona.